Serdi Nongburi. Sarah. Beban datang besar bajir itu Portland Korba. Bansiful Barbaria. Derek Susni. Defender Nongburi. Parolog balong kinong siyong di madan yak pa nagaka no paisi masong pilong kiba donbok pa don hangi pan sam chutni yak naga relocation allowance lani ka som yarap pisa hari kecil kerja no jadi root surok pedeng surok saka vending zone kawa tumai hangiha muda parking lot kalong ka sigi ka ba kan sa kemau namal kari ka sigi ka ba ni ya chakma hakane ke tumu ke jongi ka ba la don la khamslam ban pedlong ya besar ke jongi ke state ka pul jongi kebalong pedestrian friendly lani kababit pabian nak benda inong ya kijak ni ya ki weipat isor hakani geri India sebaru kiba la job hakani katong bat penkulu ya di jakasor hakaju kupor nasno gidon kam bantu jumut ya kani ba ilentiya isurok kijongi kirei nak benda baro kiba pendon kami ki lakalong kinongnya kali lakalong kinongnya kijab bat menta ki hawkers ya kiba ilang pembiang dak di vending zone kabat mai nah semongi di banten kemau ya kini ya lagi ba ka hok jongnu kam dei ban khati ya ka hok ka jong ki wei pat ka hok jonga ba in kawai bat yerwa ya jam borok simit kam dei ban khati ya ka hok jong marjan jonga unjo sia so na kata kadau kadai belong mutually inclusive the right ke jongi bat ka privilege ke jongi kam dei ban khati the right but the privilege to be way back. Ngai kubledo ye minister beron burom jongi ba polong do minister jong tourism bilang sudah kerna suwa jonga ki member ki dekhot jonga town running committee baro ki officers nak municipal nak muda nak team joki baro ki bedon lang hagan ka kam do pasdang hari nagaliang kejonga ngapan pau yung songo kamtam ya gini gilong kemei gilong kapa gisamla gisamon jongi bijo khode kinong de madan klem deki gini program kamlong kebajob ngai kublei kerpang ipi baro nadu nagasngi bi sedang ya gini survey pelam nanti ga officer kejonga accordingly katkum gurkom katkum jakahan re mantaga si pangapan pau di song sarong di song kemenkum orban minister jong pi sibentala ngila penono ngila dari kajinya job lang baroi kini ke program kala dari kum bengyong ga relocation advance kisno tu imla pan ai sibon handai kum kadak jong kajing kemen kum kadak jong kajing job kum kadak jong kajing so pialem ya ki bru jongi ngi sekat bala kamau na ke sarkar ke jongi
Nai kublero akini gisi ki por bla adep hoi don katukani kajing wit kajing tut akapor binang kriya Andre habakut kalong kuba sukses. Namar baro ngaju don giba ong yang office ma balai pibe ya gini gibrujungi ong de bingi be. We are trying to put them in the right place and the right locations. Teng ngas ngurem. Teng ngas ngurem mga yaj seni hagi por bla lej. Ngas ngurem kumunong ilam jong pingay ipide hasurok pisong hasurok pitia hasurok pibang hasurok. Tengah ong no ni kum kinong ilam ni hable ay nagbitagi kun kiti jongi. Hawat ngimla man ay kum ki expect ane tongin pensyang menra ki cakal kambiang. Ngin yok officially wending zone kumbang. Ngani tu ia pihan itio bola det tang sausan si pimi tu ia galok jonga. Kale yo bat pihan ni tang kalak bun kalak fit bun ba karak saying. Aklami tu ia ngaru. Ni peni ba ki brujungi kidai ban long ki badap tu beng hagi si banwan. Hawai kalak ban ketak sipor. Kalak ban ketak sipor. Kumbolong nongpang hakapor bang lai ke surgery kapangi handen ade ber yo syak barok cerita bar keji kwa ni dai kata. Kum sorkar. Sekawai rong anang sudah court meeting hani tiaw beladet barka officer jongang umpet bah. Kajaka jong ni vending zone kadai ban khut kadai ban plia kadai ban beng gumbam umbi kadai ban beng kalai. Sibiru na dep kini program ngin le lang stenga bad binisang sepay. Kanu ka problem, please free to come to me. To Bapol, to my officer. We will try to help you at the maximum possibility kat kebingila. Nga kentiur nga koro ye katukani don katukani ki jongi ki berkempat don lang kejuk ke krup handai ngawer lang. Yawan lang nak mata kejing ba. Maka jing sarong dai kejung no dai kejong nga kejong pi. Da wan kinong wan kamtam na ba kinong ka khotat kasor silong don show. Mano ba sarong? We are feeling proud all of us. And it's our collectively responsibility to make sure good things should happen in our beautiful city. Ngaju ong man ka mga man ki program.